Okay, kasan ako nakita tayo apo tamo mi nga sumarita at sumambay nga concert 84 kedua sa jay Alfonso Lista Ifugao sa jay amphitheater da, and this is entitled Sonata Ka Aruba, featuring of course yours truly for the kedua in cooperation with Our Lady of Visitation Parish Alfonso Lista and Villa Marcos Elementary School of Ramon Isabela. Dati apo kat for the school and church improvement kita doa po nga naibaga iso nga kadagitikyat na po nga makaduada kami iti 23 iti Pebrero tapno inkay mga gan ken mabuya iti biyaga ni Ilocano featuring the four decade ulit man nga ibaga. Okay, Sonata Ka Aruba kuna na mabaling kayo to bumalsiditan ket ipa-black min to abo ito maminsan dagiti special sponsors tayo para iti nga konsierto. Ayan, agyaman tayo, ato ti mangurso na da iti Ilocano song. Agasamad, hanlang Tagalog kada English ti concert. Tan na, adapay Ilocano. Oy, diba? Naman text mo, nagadaw. Kata, kung ano dyan, nabatiin nyo man, di Family Agustin dyan sa Rizal, puro 4. Ayan, pang beauty friend niya, kung ano naman. Ay, ke, siguro, diyan mo, basta. So, kay, isu na malat at text na ulitin na. Naimbang nga malam ka tayo amin mga idol, pagkikablaawan na kami man nga madama, agin inom, tibilog, pulutan mi, karaoke nga adda sukana, nga manarimaan, nga agdengdengag kanya. Paikan tayo man tayo, paborito nga dengdenggan, nga kan tayo, FDD tayo kang runaan nga na imbag. Ano naman? Agyaman kami FDD, siyak gayam ni Iron Turquesa, tipurok sa Ace, Barangay Hams, Turod Sur, Cordon Isabela. Kang runaan nga na imbag, ano dyan? Baka dyan aramid pakakitaan. Siguro, kang runaan nga na imbag. Well, and nakahabol din ko na Auntie Cathy. One man, medyo na-audiso na tatay ko wala padaanan. Hello po, watching from Alberta, Canada. Taimon Sirok ti Salmagi, thank you. From Galileo Dacumos, watching from Waipahu, Hawaii. Love watching you guys, most especially tagita na pintas na sonata ang kanta nyo. From Juvie, love this. Lydia Baklig, clap, 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 clap. At Lydia Baklig ko naman may mayat malagip makautangan ngam tayo na ipautangan nilipatan dan nga isot malagip. Kita madamo hugo na baset. Divina Pasiteng, clap clap clap. Idol ko naman ni Michael Redoble. Good morning, watching from Israel, from Jingjing Okbo. Makapalagip utang from Lydia Baklig. Wow, urenak lang samgar nagganas adinggan from Ems Batayan. Nagitaman Kuya Balong JM Banat Met, makapaligid tinaglabas from Antisonia Castillo Santiago. Wow, Gimaran Sonatan from Roda Marquez. Wow, Ilocano song, makapalagip agawid. Apo from Emily is Korea. Yan, dagita po ko, mensahes nga nagapo sa Jay Balasio tao. Facebook Live. Agbibuya kada kami ti Facebook Live. Ngarod may sapay nga sonata para kadakwada. Kadagiti apo ko na da, apo nagriga nga talaga ti biyag tayo dito'y abroad. Oh. Narigat na tuok biyak ti hawa. Trapan. Awan ako. Kurso na tayo star. Narigat. Sige man, arami din man tatay dyan. Narigat. Yan. Narigat na tuok biyak ti haway. Trabaho akan kanayon, makabagian agsurat dumawa, ibaganat kayat na agatat, agbain ka mangrit na ka kabagyan, suru-suruen iag trabaho, ibusak sa kluten nakulap mo, tapno rumang ay biyag mo. Di
mo riga ang trabaho di payan piman makut-kuti na budo inaldaw agraman ay Domingo rigrigat mit na halado ito'y abroad kasako. Apo ko sa dyan nag-message kanya ni Rabi, talaga nga rigriga na mo trabaho to tayo mystery man. Apo nga nag-chat kanya ngamdak sang kasa tatay baka na kano ditiket at dati natiliwan na nga dati sabali na apo nagsaaman. Oray ko mano agrigat so na dyan bro no iti nabati na dito Pilipinas kat gusto mo tayo aramida ng ngamdak sang kasa at amon tilimod na pero may oray na laisangit dito yung mensahe na kanya grabe. Kas na ortibiyag, at sabi ko mapakawang mundo ni baga mo. Yan, siyempre, kawang ka mga road na kaitana. Iso nga nakikaitdabay lang di sa bale. Papulot mo pa ilaan. Rigat ang trabaho di payan timan makut-kuti na budo pa'y Domingo rigrigat mit na palalo ito'y haway kapsat ko. May payunay apo katigiti edit ta Hawaii datang sonata talaga mga naaramid para kanya da apo. Kita naipos mo lang dito text message kanya kat hangkul ulitin na po dagitay na dubli-dubli nga message yo. Okay, ganda ikaman di kung tawad na kita adita. Ito yung naglasaktat tayo. No? Sakbay nga itit na timauding nga sonata ta para iti may kadwa nga na paset iti programa ta. Scooterman mga idol from Marites Marquez. Bro June, Marquez man tayo agsipot-sipot ka from AJ Balagulan. Pabati po sa pamilya ko sa Santiago City, Rosario, Porok sa East. Request din po ng isem. Kaman biyag ko from Jonah Molina. Agyaman akmanong kada kayo from Roda Marquez. Wow, karuba naglamag ti panaman at pag isuda kita kang tayo. Ano nga? Ay mga karuba, agbuy-buya kita nga kundaway. Dito'y Singapore, agyaman kami. Tikanayon nga paragsakyo. Kata kami nga dito'y balasyo tao from Singapore, from Evelyn Ortizo. Talaga nagrigat dito ay abroad kung naman ni Pinks Agag. Abu Dhabi, UAE, kabsat ko. Kung naman. Wow, makapailiwtikan tayo ng Ilocano watching from Calgary, from Irene Ginsad. Kung naman antikasin, narigat pa'y agbirok ti trabahador. Kabsat kan balong, sige, balse tayo pa'y karuba. Naman. Nagmaya trabahador ay kata may kagalat toy. Ayan si kami ti agri-recruit no kano kaya mo ti nalalaing nurses and napay tawag katigay caregivers. Sige agi patayab taman. Nagmayat amin nga kansyon nyo karuba makapaay ayo. Pabati man dagay pamilya dita Wigan, Cordon, Porok 5, Family Hernandez, agyaman na karuba from Ren Linson Hernandez. Ngaro iti metin mauding iti mauding nga sonata mi para iti may kadwa pa set iti programa mi apo kaya tagsibli kami para iti third set mi ngaro para kadigiti saan na pagasatan nga atid dog iti masangwanan na kas kumakini dyan Mark. Pay kasalik di tamanan. Kaya siyempre kantam da ito eh. Duma a motor ti mabalin mo aluganan adda darumo adda tarangad adda batit
Adada mulag, adana buntog, adana partak, adda ken kan namang pairiyag. An ti TMX no kuktaram may kumuktarmat Luraw sar paparaem pay samtu masakayan An huntay kakalabig pay matangan kan ngagkay kayang kaslamasat at pay kasalang Sumalta kam dito'y bagik, scooter lang ta nagbasit, lalaing ang tiyag kapet, idanong katinggat langit. Mapnek kalakit ng agsakay, tanong maflat ay ket kumbak, payuray scooter nagsileng ken nagtibay. Isku tar uray kala, agtigat-tigar-gar uray bating, ay anyan anak tuggar, intan nagpati war-war. Isku tar uray kala, agtigat-tigar-gar uray bating, ay anyan anak tuggar, intan nagpati war-war. TMX no kuktaram may kumuktarmat Luraw sar pabara empay samtu masakayan An huntay dakal abig baik matangan kan ngagkay kayang kaslamasat ak pay kasalang Sumalta kan dito'y bagik, scooter lang ta nagbasit, lalaing ang tiyag kapet, idanong katinggat langit. Mapnek kalakit na agsakay, tanong maflat ay ket kumbak, payuray scooter nagsileng ken nagtibay. Isku tar uray kala, agtigat-tigar-gar uray bating, ay anyan anak tuggar, intan nagpati war-war. Isku tar uray kala, agtigat-tigar-gar uray bating, ay anyan anak tuggar, intan nagpati war-war. Isku tar uray kala, agtigat-tigar-gar uray bating, ay anyan anak tuggar, intan nagpati war-war. Isku tar uray kala, agtigat-tigar-gar uray bating, ay anyan anak tuggar, intan nagpati war-war. Of course, that ends our second set. Kaarubag at subli kami with more songs and more requests right after we break. Iti kansyon namin apo ka dagitayan foreign and Tagalog songs. Ayan. Siyempre na dapat i-request Ilocano ka Ilocano mo alata. Ngaro, tatagituin ti palagi para kada kayo.